Neliang Jaintia Students Union Central Body negasngi depan mani ke emergency meeting ni ke office kerekan yogi ejing itu oklami ya ke public hearing yang besuri semen go depan mana ke lepo witarik mangubi yang di benar we dah ni gesur hari ni meeting darah yo to operca ini ke public hearing yang besuri semen go depan mana ke miklia pollution control board. The you in the depth haga public hearing unang kong haga artarik banami the you wa neliang kasay neliang dia ilakaw paiba ang ilaka ng kli paiba ilaka setengah bibituan kisay bahala the perchang organized as public hearing and neliang yang kesorka depan MK ngod gi police force depan MK ngale gi mafia depan MK ngale gi kang wo khang percha ai paiba o participate at public hearing. Kini the violate ko yahok yung ginong song violate lang yahok yung paiba ukwa o participate ni wawan hagta public hearing hadin ke jingi ki wujur the you the call of the public hearing on kong ta open phala ni gaskam ga sai ne gasngi yo wa yang yo ni pollution control board khut yang ni public hearing wa ini kam the lek smart ha sekawi ga banta yo prawaji pun mangi na gas prawaji kan re prawaji step em ga yi rai silindat uga sorkar ko abaga panman gini public hearing kamuda ongi UBE wa tipile maniliang chief minister yang state MTU uga ni suri siman niti daw da yok sai gini public hearing ulai gi ga chakma kayi gano ribu ikam ga sai percaya ke public hearing bon gi banta gi percaya the jo ka thau yo ita gi nong rep ko em ita kitre thau da chak ban bor gi da chak le bor gi jo i thau em arle kon wa udalo yang ke ilaka nong kli e ikot gi menchua urapki uju bru wadai ni ka thau ke jingi ki na do ni w ga po district council the paramjori CM the paramjori gi EM wat gi MDC go MI Thailand hadin ke jingi ki ko ayu yo jing chewa agi gi nong rim wi ti thau gi bru thau yang gi nong rep da chak ban bor da chak ilam gi ni gi shri siman sekawi ngas nya open rem zor biang gi district council agan ni session wadang dep new dep naduk CM naduk EM wat ki MDC waro ayom em porong ye bah gani jingi to gani ke public hearing ai jingi to gani ke mining yong ke sri siman kani pen yo go wi mem gi jingi kle na menta gari ko maluk yong i sagawi benta ko pen rem jor chief minister yong i ai jingi sekian yo ye to wa ke sarkar perchang go kat ye o pen ban ba ini public hearing wat hala wat ai ko hum pu ye go komon pun baik ye thau bahau yang gi bru kani pen man go i o siao phlai hadu atte te kam ga sai i dehim be go wi go sur wo wan is te gasni wa gar par yo sarkar wa this time to pen em kam bi go force to pen em kam bi gi mafia ela go pai ba participate ela go sur ong pai ba participate i pai ba em gi go ho participate em gi go ho hewan wan ni thau wan karena wo pen siao gi jing percha ai to go public hearing yang besuri siman ke public rasuri simen kata thau ko aku pun mani ga mining yang ka tiba piga da jo ong na chwa emi wildlife sanctuary emi wat igi iga krem liat pra emi le iga put sutiang wa ukyanang ba gi klawet dari jo ri tengen gi tigi por le de yo kan gi simen wa main le ni de yo ini wo sedang gi ni wo ti do ni mo chuni sa chiba chipor ini thau gi bhang do do dam gi the compare pi analysis ko forest gi porm chwa porm mini cement company po Jaintia yang i ka khlu ka jam idar ben bahago the compare pi ni hadin khat san ar house ne mode md cement plan yo bai gi jing khta i ka mariang gi jing khta i go bon wat gi chai ka khe ang pai ba le the im kharnget yong buru ni chewon poi ga lawai ga jai buru yong i ka jing em yong ki nyau pratli gi cement go man operational gap ni le hewan itu gi kon samla gi kon ro gi yok ki yok kre gi kini man gi jing penbe ni o e kre gi nyau ha person ni local lai bi kan ni existing la cham bi bon gi bruno bar chala o kre segeni le go plan yo bai gi em gi bro kwa kurchan hagate ga nong ri wa ong gi yok kre yok ki kini de le na bi man go kini man ni gi jing penbe kan ni andre ge thong yong ita gi no bari thong yong ki to o wan non hi yo ko mai spot yo pendep ini gambar yang i mandalun ini da yo yut kini ini yo ke i kon wikti kon yang dari Jaintia osa ai ete wo im yo de i le panem kam kisen gesni tegeni man ga jingger pa di pai ba yang ga beri
yung resign tia paggabrihin niya utra o yumi o ipercaya ikan iga public hearing ko open man haita ha po lom sarman nang wagalaway wagatay yung ne ko serta bless board